He huihuinga o ngā rangatira no ngā iwi karoro inu tai o te motu. Nā runga I te whakatau a te kāwanatanga, kia ukuia atu te ture takutai moana. I taua hui mātou e kapo ake ana I ngā whakamahuki. E ai ki tā Mark Solomon o Ngai Tahu, e whātekau mārua ngā iwi o te motu, I tuku mana hei whakarite I tētahi kaupapa, hei ārahi I te huarahi, e taea I te whakawhitiwhiti kōrero mō ngā takutai ki ngā iwi huri noa. The negotiations will be based on the treaty, will be based on partnership, that we're not there to speak on behalf of iwi hapu, that belongs to them. Our job is to set the framework and then start the consultation with iwi katoa on what their views are on the foreshore seabed and what the replacement act should be. He kaupapa nui anō kei te ārikarika hia e te maha, I taia tinana mai ki tēnei huihuinga. Kāre mātou I hikoi mo te kore taki noi. Hei ka aroha tu mātou mō mātou mokumunu. Ko te ao ki te haere mai nā rātou. I think that pretty much universal, the issue of recognition of the mana and tikanga of hapu iwi over the takutai moana is one of the paramount issues. He oi he tau I rānō ki ata tirohia, arā ko tērā kua tau ke I a ngā tiparau, I raro I te toitū tangata, mana moana, mana whenua. Te whakatinanatanga o te kaupapa nei kia mātou, e ko te whakamana I ngā whānau me ngā hapu o ngā tiparau, ko rāteu nei ngā kaitiaki o ngā takutai moana kei roto I o rāteu rohe moana. Ko te pātai I te rānei, mēnā he tini mahātu o ngā iwi takutai, ka whai huarahi atu ki te tauira ko takuto nei a ngā tiparau I raro I a reipa. Hei ngā iwi te tikanga. Engari vainganui I a māteu o te wākainga, e ko māro ke te haere. A ngā rānei ka hikoi hia I tēnei kaupapa ki te motu whānui. Engari āwangawanga na mātou, te hohunitanga o taua kaupapa, a te wāka tāia tātou, te ki mea mea, e pai ana, ka ore rana. Ko Hinerangi Goodman, mō te karere.